Bu, Simor, eu sou aqui, malgrau vostras indagações. Lo superintendent Chalmers ben mi gut. Esperi que sets preparat per un dinar memorable. Oh, Oh, mon Dieu! Murstites a ruina! Ma, esse compravi lo mangiare rapide, lo deschisavi come una propria cugino. Deliciosamente diabolissimo! Cut! Skinner, with his crazy explanations, the superintendent's gonna need his medication. When he hears Skinner's lame exaggerations, there'll be trouble in town tonight. Seymour! Superintendente Ribaschi. Estiran lui vedel sulla fenestro. Es exercici isometric, puleți mi ragionier? Perché vostre fun expulso de fum, Simor? Acos de fum este vapor. Vapor de las closcas al vapor, cabem. Closcas al vapor. Phew. Superintendente, speri que sets prest per hamburguesos deliciosos. Crezi oi că aveam de closcas al vapor. Nu, ai dici de burguescos al vapor. Eso que dici de hamburguesos. Las hamburguesos apelats burguescos al vapor. Oh, es un dialecte regional. De quino regiu? Lengadoc? Es verdad. Eu sui de Toulouse e ai pas jamais auzit la fraso burguescos al vapor. Oh, pas a Toulouse, nu es una expresión de Marselio. Es clar. Aquestos hamburguesos sunt plan similars a Lascana Krusty Burger. Oh, no. Sus burguesos brevetados. Es un anciano receto de ma familia. Per lai burguescos al vapor. Oh, E las apelats burguescos al vapor malgrad lu fac que sunt evidentement grisiliados. Bus. Sabes? Uno causa que... Excusas-me por un momento. De segur. Era meraviglioso. E por un moment foguet agut per tuttes, sui cansat. Oh, Deurio, e pur señor que se paso a la dins! Aurora Borealis. Aurora Borealis! A este moment de la nado, a este moment del giorno, dins a questo partido del país, localizado entierramente in vostra cosino. Oh, La puoi bere? nu. Simur, los tales en fuego! Nu mai eres un pas que las auroras del nord. Pur Simor, setți un nome strany, ma cal dire che faceți una bună burghesă. ¡Ayuda! ¡Ayuda!